kat banang mi kisngi misaki yak jingnang klan shushu jingnang yok bor shushu jongka parti HSPDP ha umsning constituency da ka jingdon jong kinong ilam bah khmat na kiwe pat ki parti banwan penyeso ilade sakani ke parti HSPDP mentra kasngi ka arterik nailur arhajar arpuar misaki ba na kinong ilam bah khmat jong ke UDP ba Sumarlang swear President UDP Youth Wings Riboy District rengkat berkiken hun jong ke UDP kibalapan yeso menta kasngi sya kani ke parti HSPDP. Bukan keren nama kami. Nama habang ijiat, marang itu bisakna. Misautu baka habang ijiat ikinongyan. Ka election, kam day ka kam kai. Lali ka election, kam day ka kam sobha. Batang man siya day, ya masuli, ya day ka siya, ya day ka kemen. Ka election, ka day ka ta habang ijiat yung nong ilam. Ijiat yung nong ilam. Bukan keren nama taga jingay jingsyon ka jongpi. Ka jongha. Namta dikun kiti ka jongpi. Bagi jongha. Regini jit ko kita hangin sa malay jo. Dapat sing bakla jing ka ko ni baba nila punjok ye kiya putiye nani ye sa kinong yan ki bom le keren na bata jongi papo assembly. Uba kay borang marbanyang bolong habil upol president jong ka umsing constituency area unit kaji kublay kaya ano sa kinongikam jong ka party hamni po umsing Nado General Secretary Walundan Nongri Nokit Kam Baro Iskamna Kibadan Hamni Kibade Joka Yudwing Hamni Apa Umstring Kumjong Ba Herdi Nongri Bakiwi Wiki Parlo Sengaja no Padiwan Sundalang ini yang resmi Aku beli di Parlo ini Tiba Nakal Muslim Konstitusi di wilayah Sundalang ini yang resmi. Aku beli Presiden juga distrik Pak Krau Pak Penuhan Industrial di Pak Krau yang Road di General Secretary juga konstitusi di Pak Kemtape ya tiba di Perlom di mana ada sini. Well tiba di Presiden juga UDP, Youth Wing, juga Riboy District, bagai kongsni, bagi parti itu, bagi dari walang dan berisno kami, ngidap dan jingkuman ke frau, bagi ki nongilam jong kiwi parti kiwan ban kesana ini, ban ya tulilang kawai, nang binyo yang taka jingjo,